Pogled sa Svetonedeljskog brega. Emisija o aktualnostima i životu grada Svete Nedelje. Panorama zbivanja u Svetonedeljskom kraju. Imate li pitanja za čelnike grada Svete Nedelje? Zovite na 3366930, SMS-om šaljite svoje upite na 099 3366930, e-mailom na press@radiosamobor.hr i na našem Facebook profilu. Pogled sa Svetonedeljskog brega u programu Radio Samobora. A u današnjoj emisiji, poštovani slušatelji, emisiji Pogled sa Svetonedeljskog brega, s nama je zamjenik tamošnjeg gradonačelnika Gabriel Dejak i vama svima skupa dobar dan i vama, poštovani goste, dobar dan. Dobrodošli. Dobar dan svim vašim slušateljicama i slušateljima. Evo, burni su dani za nama, svima nama, i ovu noć smo malo strepili s obzirom na najave što će biti, kako će biti. Prošlo je sve manje više u najboljem redu uz puno kiše. Ako se osvrnemo na ono što je bilo prije tjedan dana, nije bilo lijepo ni na vašem području, ni malo lijepo. Tako, nije bilo nimalo lijepo. Ja bih rekao, ovo je neki kontinuitet ovog ludila u zadnjih 3 godine koje su nas poharala, pa eto, da iskusimo da se, evo, malo šalu na stranu, stvarno jučer je prošlo sasvim u redu, bez previše intervencija, obilne količine kiše, još uvijek uz neke zalete vjetrova se sruši pokoje drvo koje je od one velike oluje ostalo pomaknuto ili načito, kako bi rekli, ali evo, jučerašnja noć je protekla sasvim korektno. Ja sam danas bio u kontaktu s vatrogascima, nema nekih prijava za danas intervencija, tako da saniraju još one nekakve popratne putove koji su ostali od svih silnih intervencija koje dakle, nije bilo onih poziva za da je nešto poplavljeno, eventualno kiše je bilo dosta, ali onako na mahove, čak više bi se moglo reći padala noćas, ove noći. Da, nije bilo nikakvih poziva za poplave i tako nešto, tako da evo, obzirom na najavu proteklo je sasvim solidno, ali i danas nas očekuje, tako da i dalje moramo biti na oprezu i biti u pripremi, jer evo, stvarno su ovo situacije koje i stariji ljudi od mene ne pamte da je ikad bilo ovakvih nekakvih naleta, vjetrova, tuča u ovakvom kratkom periodu, tako da evo, još uvijek stoji nekakva upozorenje svima da budu na oprezu, da zaštite svoju imovinu i da na kraju kraja zaštite sebe. Imate li već neku grubu procjenu koliko bi te štete mogle biti? Obišli ste teren, ali činjenica da prijava šteta još uvijek je u tijeku, dakle dosta je teško sad vjerojatno baš onako reći to je ta cifra neka u novcu. Pa mi za sada valoriziramo ono što je pristiglo od strane građana i što su naši neki dionici u gradu primijetili pa nam dojavili. Ali evo, recimo, primjerice jučer sam posjetio dole ornitološki rezervat u Strmcu i one ribične kuće je gore, pa smo zvali ribiči da vide kakva je situacija. Tamo je Armagedon, porušilo sigurno 100-tinjak drveća i to je na kraju krajeva šteta. Prije svega neko će morati doći sa ni puteve, rad košta, isto tako treba valorizirati. Nekakvu cijenu poslali, ali to je bila ona prva gruba procjena u prvih 2 dana. Sad tek kad vidite još koliko je posla ostalo, možete tek to financijski valorizirati, tako da mislim da trenutno smo na nekih 1.000.000 eura, imamo i potrganih nekih javnih objekata, otrglo i vrata na kraju krajeva na vatrogasnoj zajednici, odnosno u Strmcu na domu. Crijepovi, klasika, neki poteškoće koje su se dogodile, ali mislim da se šteta još zbraja i mislim da sve ovo još nije gotovo, tako da bit ćemo pametniji kada malo odahnemo, ali nadam se da će župan proglasiti elementarnu nepogodu, jer ovo je stvarno bilo neke vanredno i trebali bi ići u tom smjeru. To se još čeka, neki pitaju zašto se toliko čeka, nije do vas nego je to do župana doista, ali očito se čeka prikupljanje većine podataka, pretpostavljam. Nije do nas tako, župan i županija proglasio elementarnu nepogodu, ali postoji zakonski okvir koji treba zadovoljiti da bi se uopće mogla proglasiti elementarna nepogoda. On ide nešto u smislu da šteta mora biti veća od 20% ukupnih prihoda iz protekle godine u proračunu na području jedinice lokalne samouprave.
što znači da kod nas bi trebala biti šteta nekih 2,3 milijuna eura da bi mogli proglasiti elementarnu nepogodu. Mi smo jučer poslali preliminarnu tablicu Ministarstvu financije koje je zatražilo prve podatke i tu je bil neki iznos oko milijun eura za sada, ali kažem vam, ima još tu niz posla za odraditi, niz troškova koje nas čekaju, a uzrokovani su ovim vremenom. Ovo što ste bili spomenuli, ornitološki rezervat, dakle kad se čistilo, kad se počelo raščišćavati, a nadajmo se da neće biti još novih čišćenja, novih nepogoda i nevremena, išlo se sigurno nekim prioritetima, dakle baš takve pozicije sigurno nisu one prvi prioritet, treba prometnice raščistiti sve ono što je bitno za funkcioniranje normalnog života. Upravo tako, prvo su išli ljudi, imovina, i javni prijevoz, prometnice, nogostupi koji su nas nužni dio da možemo normalno funkcionirati nakon tog nevremena, a sad je na redu sanacija svih tih popratnih puteva, ornitoloških rezervata, jezera, Oreše i svugdje gdje su pala drveća čekaju red. Vatrogasci su imali preko 300 intervencija i jednostavno se moraju odrediti prioriteti, a zna se kaj su prioriteti, to je ljudski život, imovina i sigurnost svih građana na javnim površinama. Tako da evo sad saniramo sve ono ostalo što je isto narušeno od strane nevremena, ali treba čekati svoj red. Nije bilo vjerojatno vraćanju na malu, ne baš tjednima, možda čak i mjesecima, onako da se zaokruži. Pa vjerujte mi, jučer sam to u ornitološkom rezervatu stvarno ostao u šoku, to je baš ko veli se po domaći ko pod kosu počistilo pola tog ornitološkog rezervata, tako da imat će puno posla i naše službe i morat ćemo angažirati i mehanizaciju, su ti panjevi veliki ostali stršati, tako stvarno ima tu i troškova koje se sad ne vide, a definitivno će biti veliki i trebat ćemo i to nekako dovesti u red i sanirati. Jel ti troškovi isto onda ulaze u neku procjenu štete, recimo treba taj panj, to ne može se ručno izvlačiti, niti nekim lakšim ne, to treba kombinirka, bager doći, to su velika drveća stara po 100 godina, to je sve potrgalo i predstavlja rizik na kraju krajeva za ljude tamo koji će i šećeju, idu u ribolov, imamo dosta i šupljih drveća koji su se otkrila da im je unutra srce šupljo pa ih je vjetar i lakše rušio, pitanje još kakva su i ostala, tako da evo ima tu posla. Vjerujem da će se i to biti prihvatljivi troškovi, obzirom da je u dopisu od Ministarstva financija bili navedeni i računi za gorivo i za mehanizaciju i sve to skupa, tako da siguran sam da će se nabrati tu još podosta troškova. Da, bit će ih, možemo s jedne strane reći nažalost, a s druge strane evo ga da se ipak nešto izvuče sredstava i vrati ono što je bilo. Spomenuli ste više puta vatrogasce, dakle oni su uvijek na prvoj crti takve bojišnice, nevremenske bojišnice bi se mogli reći. Svuda, ne samo kod vas u Svetoj Nedelji. Je, apsolutno. Više puta sam ih i u ovoj emisiji pohvalio, pa ću iskoristiti to priliku da to napravim i koliko god svi ostali sustavi funkcioniraju, ja mislim da su vatrogasci najorganiziraniji i najspremniji općenito u državi za bilo kakve intervencije u ovakvim žurnim situacijama. Evo još jednom im hvala u moje osobno ime, mogu reći u ime grada Svete Nedelje. Da, bio sam s njima 2 dana dolje, to je bila ludnica što se tiče i poziva i intervencije i količine intervencija i njihove požrtvovnosti. I stvarno, evo, mi se trudimo konstantno ulagati u njih kako bi održali tu nekakvu razinu motivacije kod njih, tako da im se na neki način i zahvalimo što su tu za sve nas, odnosno za sve građane. Ono što bih htio svakako naglasiti je da i apelirati na ljude i slušatelje vaše da ne zove vatrogasce bez veze. Imali smo od tih 300 intervencija, ja bih rekao da ih sigurno 50 bilo zaista nepotrebnih, gdje ljudi ne shvaćaju vlastitu odgovornost. Znači nisu vatrogasci krovopokrivači, niti su vatrogasci zidari.
I vaš dom, vaša kuća je i vaša odgovornost. Oni vam mogu doći pomoć, mogu vam smaknuti ugrozu životnu ili za vašu imovinu, sanirati to na neki način, ali ne mogu doći zazidat začelik i betonirati slemenjake, malo pomortati. To nije njihov posao. Oni su tu da spašavaju živote i imovinu, a ne da se bave pokrivanjem krovova. Tako da ljudi moraju isto imati nekakve osjećaje o tome da je to ipak njihov dom i njihova odgovornost. Je, dogodila se nepogoda, oni su tu uvijek za pomoći, ali ne možete ih zloupotrebljavati, jer dok oni vama to betoniraju, možda neko stvarno životno ugroženo, o tom isto moraju razmišljati. Tako da evo, kažem, bilo je svega, ali ok. Slična priča kao i hitna medicinska pomoć kada se zove za neku bezazvenu situaciju. Da, kad te pikne pčela pa zoveš hitno. Da, slažem se, ako imaš alergijsku reakciju i guši se zovi, ali ako ti nije niš, malo ti je oteklo, onda stavi poglavice luka i idemo dalje. Ne? Dobro, kada ste se spomenuli, evo sutra imate jedan lijepi čin s njima za odraditi. Ma je, sutra imamo potpisivanje ugovora vezano za navalno vozilo. To je još jedan u kontinuitetu ulaganja u opremu vatrogasnu, za koju mogu reći da je u gradu Svete Nedelje bolja nego u 70% javno vatrogasnih postrojbi u Hrvatskoj, ali mi imamo i ozbiljnu potrebu imati JVP, ali nažalost od strane države nikako da dobijemo zeleno svjetlo da to osnujemo. Ali kad pogledate količinu prometa koja prolazi kroz Svetu Nedjelju, broj poduzeća i općenito vrste poduzeća koje se nalaze u Svetoj Nedjelji, mi bi definitivno imamo sve uvjete da dobijemo javnu vatrogasnu postrojbu i bili smo i kod državnog tajnika, odnosno glavnog vatrogasnog zapovjednika koji je u ulozi državnog tajnika razgovarati o tome. Oni sad pripremaju neku mrežu profesionalnih DVD-a, pa ćemo vidjeti kako ćemo uspjeti to organizirati, ali bez obzira na to što nemamo podršku od države, u tom slučaju prepoznali smo stvarno potrebu ulagati i u ljudstvo, ali i u mehanizaciju. I evo to ćemo sutra potpisati ugovor, idemo u nabavu tog vozila. Naravno da nam se pokazala i potreba za visinskim vozilom, pogotovo u ovakvim situacijama. Tu smo, kao što smo već rekli, u razgovoru sa javnom vatrogasnom postrojbom Samobor. Napokon smo ostvarili jedan kvalitetan međusobni dijalog, odradili smo jednu vježbu žurnih službi zajedno, ali između ostalog i odradili smo jedan sastanak na razini vatrogastva i vjerujem mi da ćemo tu iznjedriti najbolje rješenje za sve naše sugrađane i na području grada Samobora i na području grada Svete Nedjelje, i tu se treba isključiti politiku maksimalno i voditi se zdravim razumom i potrebom. Evo, rješenje u ovoj našoj emisiji u ovom trenutku bit će jedan glazbeni broj da malo predahnemo, pa ćemo onda preći na druge aktualne teme u Svetoj Nedjelji. To
našoj današnjoj emisiji Pogled sa Svetonedeljskog brega. S nama je dalje zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje, Gavrilo Dejak. Idemo sad na malo druge teme, opet vezane uz vodu, ali nije nevrijeme u pitanju, nego je u pitanju naša pitka voda, voda bez koje nema života. Evo, borite se da ta vodoopskrba na cijelom zapadnom dijelu Zagrebačke županije, a posebno je to onda su tu i Sveta Nedelja i Samobor, bude drugačija, međutim za sada ta borba baš nije urodila onim punim plodom, ali ne odustajete, dakle bitka za bitkom bih rekao. Da, upravo tako, možda se to prema van ne manifestira toliko, ali stvarno je to pitanje vode ekstremno bitno za razvoj svih naših jedinica lokalne samouprave koje sudjeluju s nama u toj bitci za vodu, kako mi to nazivamo. Rok za vlade je bio 15.7. Uredba je prihvaćena takva kakva je. Na kraju, evo, Žumberek, Samobor, Sveta Nedelja, Jastrebarsko, Klinča, Sela i Stupnik su spali pod Vio Zagreb, odnosno pod Zagrebački holding. Nismo sretni s tim odlukom. Što se nas tiče, mi ćemo podnijeti ponovno ustavnu tužbu prema za ocjenu ustavnosti same uredbe koja nas je smjestila u Zagreb, jer smatramo da ne može Zagreb odlučivati o uvjetima i infrastrukturi u drugim jedinicama lokalne samouprave i to se kosi sa zakonom o lokalnoj samoupravi, tako da borba ne prestaje, ali ozbiljni smo i odgovorni ljudi, moramo poštivati zakone Republike Hrvatske, želimo ih poštivati, stoga smo paralelno s tim krenuli u pregovore sa Zagrebačkim holdingom oko formiranja novog poduzeća u kojem bi svih 7 jedinica lokalne samouprave imali predstavnika skupštine te buduće velike tvrtke koja će se i dalje zvati Vio Zagreb, ili joj možemo i promijeniti ime ako skupština tako donese odluku, ali ime nije bitno, bitno je kako će to stvari funkcionirati. Mi smo kao nas 6 koji smo silom potpali pod Zagreb dalo prijedlog društvenog ugovora Zagrebačkom holdingu i gradonačelniku Tomaševiću kao nekakvu način funkcioniranja koji mi želimo da uspostavimo ukoliko ne uspijemo dobiti borbu za vodu, bitku za vodu. Tako da evo, formirali smo nekakve pregovaračke time, ovaj tjedan ih trebamo potvrditi. To će biti jedan opsežan proces, kompliciran proces, dosta stvari je tu nedefinirano i neevidentirano i u Samoboru od infrastrukture koje je gradio grad, koje je gradile Hrvatske vode, koje je gradio holding, tu treba doći do prijenosa vlasništva, do spajanja firmi, do formiranja nove uprave, niza stvari za koje ili ima evidencije ili nema, mora se raditi procjena vrijednosti imovine, ko će dobiti koliko učešća u kapitalu firme, tako da je to jako kompliciran proces, poprilično definiran. Prvi put se radi na ovakav način što se tiče vodnog dobra. Ne zna se realno stanje, niti Vio koji je do sad gospodario, također da se razumijemo ovim, nema kompletni popis infrastrukture koje posjeduje, tako da evo, ja ne znam kako su to svi skupa zamislili i na razini ministarstva koje nije razmišljalo o funkcionalnosti, nego su samo gledali da prema Europi se dodvore da kaže evo mi smo smanjili broj uslužnih područja, a to što ste napravili veći problem, što će Šiljak gore na Žumberku trebati ići pitati nekog referenta u Zagreb da napravi 30 metri cevi koje mu fale, to će trajati 1.5 dana. To je ono katastrofa. O efikasnosti i efektivnosti takve tvrtke niko nije razmišljao. Samo su gledali brojke i kako da se dodvore Europskoj uniji i opravdaju nekakva sredstva koja žicaju od njih. Ja pozdravljam povlačenje sredstva iz europskih fondova, pozdravljam i racionalizaciju
poslovanja, pogotovo javnog sektora, ali da vam budem najiskreniji, ja mislim da ima puno prostora u javnom sektoru gdje imamo nepotrebni broj zaposlenih, a i ujedno i neefektivnu javnu upravu i državnu administraciju, a da vodovod i odvodnja nije tema na kojoj se treba iskazivati i lomiti kičme. To je egzistencijalno pitanje i svakog grada, ali i svakog stanovnika. Dakle, ako ide se na organizaciju, dakle nekakve uštede, ne može ići na teret ili na ušteb funkcioniranja i funkcionalnosti, održivosti i svega ostaloga. Jer ako ste dali argumente, dakle zašto, i sami ste rekli, koliko se sjećam, dakle da bi to bilo 10 po veličini uslužno područje na teritoriju cijele zemlje, dakle nije sad tu da se 2 jedinice lokalne ili 3 jedinice su se sjetile da bi bile same za sebe. Pa upravo tako, to je bila čista politička odluka. Ja mislim da tu raciju nije prevladavao. Znači, mi smo dali prijedlog na ministarstvo i na Hrvatske vode gdje bi mi formirali 10 najveće uslužno područje. Da se razumijem, ima ih 42. Znači 10 najveće koje ne možete ignorirati. Pa mi smo tu u prsten Zagreba, imamo demografski rast, jedni smo od najpotentnijih područja za život i za gospodarstvo, i sad nas gurat u takav neki nefunkcionalni mastodont Jastrebarsko, koje je 2014. krenulo sa projektom razvoja vodovodne infrastrukture. Prije mjesec dana su završili ogroman projekt, svaka čast, pohvala na tome. Oni sad to sve bi trebali predati u Zagreb, nemaju naknade za razvoj, jer im ne treba naknada za razvoj, jer su 99% grada Jastrebarskog je pokriveno vodovodom i odvodnjom, imaju novi pročištač. Sad će ponovo morati naplaćivati građanima naknadu za razvoj iz kojih će grad Zagreb u biti sanirati dugove. Neodrživo. Jednostavno niti jedan čelnik lokalne samouprave to ne može prihvatiti. Kaže, s druge strane moramo se držati zakona, želimo biti legalisti i držati se zakona, ali ćemo se rukama i nogama boriti svi zajedno, i tu imamo stvarno imamo zajednički stav, iako su 4 stranke što se tiče politike u pitanju, i HDZ i Fokus i SDP i stranka Stjepana Kožića. Znači, zanemarili smo politiku, stavili smo vodu ispred svega i rukama i nogama ćemo se boriti da izvučemo maksimum najboljega što može biti za naše gradove i za naše građane. Ali ni vi, ukoliko smo shvatili, gradu Zagrebu nije u interesu da vi ostanete, radije bi da vas se, pod navodnicima kažem, riješe možda. Pa evo, pitanje je možda je li to baš tako isto. Ali... Ja bih rekao, oni su usmeno tako to nama prenijeli na sastanku gdje je bio i direktor VIA i direktor Holdinga i gradonačelnik Tomašević, ali mi je žao što se nisu pismeno očitovali na uredbu, kao što smo se mi svih ostalih 6 pismeno očitovali na uredbu, jer ja mislim da oni tu kalkuliraju. S jedne strane se ne žele zamjeriti vladi, jer im treba državni novac da rješavaju projekte po Zagrebu, a s druge strane, ako se mi izuzmemo od njih, smanjuje se njihov temeljni kapital, a oni se žele i dalje zaduživati na uštrb i imovine koja se nalazi na području naših gradova. Tako da mislim da su tu malo sa figom u džepu odigrali, ali sad su shvatili da ni oni neće moći gospodariti kako hoće, ali mi smo u situaciji da i mi možemo trenutno blokirati bilo kakav projekt u gradu Zagrebu, jer će strateške dokumente razvoja donositi skupština. I oni imaju po kapitalu najveći udio definitivno, ipak je to grad Zagreb, ali u slučaju neizglasavanja temeljnih dokumenta oni će moći doslovno snajperski samo hitne intervencije odrađivati i ulice, odnosno projekte koji su neophodni za grad Zagreb, a to je doslovno jedna. Po jedna će se morati donositi u supotpisu direktora i gradonačelnika onda u tom slučaju. Ne? Tako da i njima se može zakomplicirati život. Da se razumijemo, mi ne želimo ići u tom smjeru, otvorili smo normalni dijalog, dapače i partnerski se ponijeli međusobno i nadamo se da ćemo iznjediti najbolje rješenje, da će prihvatiti društveni ugovor koji smo im predložili, gdje mi tražimo
doslovno neku vrstu prokure, da imamo vlastitu samostalnost, da provodimo vlastitu javnu nabavu, da nam ne budu troškovi priključka 30.000 kuna, odnosno 4.000 eura, kad znamo da je realna vrijednost između 1.200 i 1.600 eura za priključak u ovom trenutku što se tiče svih radova i materijala. I eto, nadam se da će kod njih se upaliti kliker, da će ipak pristati na takav model funkcioniranja, a u slučaju da nam prođe tužba s kojom idemo prema Ustavnom sudu ponovo, a onda ćemo inzistirati na onome prijedlogu oko kojeg smo se usuglasili svi zajedno. Dakle, vidjet ćemo kako će biti razvoj dalje situacije. U emisiji Pogled sa Svetonedeljskog brega s nama je zamjenik gradonačelnika Gabriel Deak. 3366930. Podsjetit ću da je to broj našeg telefona za vaše pozive, može i SMS-om, Whatsappom na 099 3366930. Evo sad kad smo o vodi govorili, ajde da prođemo ukratko malo i stanje na prometnicama, to je ono bolna točka obično svih gradova, posebno u ovom ljetnom razdoblju. Što se promijenilo od naše zadnje emisije kod vas? Da, zadnje emisije bilo je stanje alarmantno, ja bih rekao, u donjem dijelu grada. Evo, nažalost, ovisimo dosta o županijskoj upravi za ceste za trenutno najprometnije prometnice, a to je Zagrebačka, Rakitska i Franje Tuđmana. Obzirom da su i oni se našli u nekoj, ja bih rekao, ludnici ovog roka famoznog koji je bio 36. Povlačenje sredstava predviđenih za sanaciju od potresa, odnosno iz Fonda solidarnosti. I to je sve se dogodilo navrat na nos. Trenutno smo mi preuzeli da povučemo prvi sloj asfalta na svim tim županijskim prometnicama kako bi promet mogao normalno funkcionirati i kako bi se smanjila količina prašine, jer je to najviše iritiralo stanovnike. Tako da evo, taj dio smo odradili. Nadam se da će županijska uprava za ceste se držati dogovora i gdje su nam rekli da će prije početka školske godine svakako pokušati prevući te prometnice koje su trenutno raskopane s asfaltom, što bi bilo evo i nama prihvatljivo. Za sad je ok, promet funkcionira, tamo gdje je još razrovana cesta je razrovana, ali evo idu nam godišnji odbori, sigurno sada od 1.8. do 15.8. neće biti neki intenzitet rada, jer su se i na kraju građevinska operativa u zadnjih 4 mjeseca razbacala na sve strane i potrgala od posla i sigurno da i oni zaslužuju otići na godišnji odmor, ali ok, to nije naš problem, ali svakako se nadam da će biti sanirane te prometnice sa početkom školske godine. Evo, svi se tome nadamo. Malo ćemo ponovno predahnuti uz nešto malo glazbe, onda se vratiti u završni dio naše današnje emisije. Take a look, it's on display for you. Coming down on that
Aktualnih tema i u Samoboru, naravno i u Svete Nedelje jako puno, pa evo sad ćemo u završnom dijelu naše današnje emisije Pogled sa Svetonedeljskog brega, u kojoj je s nama i dalje Gabriel Dejak. Malo o školi, spomenuli smo negdje u prvom dijelu emisije, krenut će i sada u ovome drugome dijelu, dakle predškolsku godinu. Nova školska godina će brzo doći, evo 7. mjesec još malo, pa će i proći. Škola Strmec u kojoj fazi? Evo, škola Strmec je u završnoj fazi, imamo još nekoliko detalja na samoj zgradi i onda ide u uređenje okoliša, zakazan je tehnički pregled za preuzimanje škole i uporabnu dozvolu 22.8. tamo iza ovih godišnjih odmora, i evo vjerujem da će sa novom školskom godinom i taj jedan jako bitan i ključan projekt za grad Svetu Nedjelju zaživjeti. Paralelno s tim u kontaktu smo sa pročelnikom za obrazovanje Zagrebačke županije, gdje se 7.8. otvara natječaj za nacionalni plan oporavka i otpornosti da prijavimo i drugu i treću fazu projekta Strmec, gdje je još jedna faza dogradnje još 4 učionice kako bi zadovoljili kompletno uvjete upisnog područja za jednosmjensku nastavu, odnosno cjelodnevnu nastavu ili da skratim jutarnju smjenu, i naravno sportsku dvoranu koja je također neophodna i za školu, ali i za grad Svetu Nedjelju. Evo, dobili smo potvrdno od županije, iako je to bilo malo previranja, od pročelnika da će sigurno prijaviti i drugu i treću fazu. Nama je to krucijalno, mi smo se za ovu školu kao grad zadužili ciljano, jer nismo imali vremena ni volje više čekati Zagrebačku županiju da se odluči za takvu investiciju. Samim tim smo i njih pogurali da moraju, obzirom da su oni i vlasnici i osnivači, to moram naglasiti, i njih smo pogurali, moraju voditi brigu o tome da smo mi grad koji ima demografski rast, da ima sve više mladih ljudi i da je bila suštinska potreba za novom školom. I eto, ja se nadam da će što prije prijaviti naš projekt, zato što je to jedini projekt, ja vjerujem, trenutno u Zagrebačkoj županiji koji je kompletno spreman sa izdanom građevinskom dozvolom i još 2019. odnosno 18. projektiran upravo sa istim nazivom kako se zove reforma školstva trenutno, tako da bi moglo biti i vrlo brzo ići u realizaciju. Ja se nadam da će se i to dogoditi efikasno i od strane Zagrebačke županije, da neće čekati sve ostalo da im pošalju projekte, markice u prostornim planovima ili kaj im je već ono minimum kaj im je potrebno da se prijave. Mi imamo gotovo, imamo izdanu građevinsku dozvolu, čekamo napeti ko puške. Žao mi što ne možemo i školu retroaktivno prijaviti, iako smo i pokrenuli gradnju u ciklusu od kad su odobreni sredstva za MPO. To je ministarstvo tako odlučilo da neće retroaktivno financirati, iako svi zakonski parametri bi nam to dozvoljavali i od strane Europske unije. Ali ako dobijemo sredstva, nadam se da će županija imati obzira pa nam refundirati ovih naših 36 milijuna kuna, odnosno skoro 5 milijuna eura koje smo vlastitih sredstava uložili u njihovu imovinu, ali evo, služi našim djeci, našim roditeljima, našim stanovnicima, tako da nam nije bio problem, ali moramo to jasno naglasiti, jer kod upravljanja i organizacije rada mi nemamo apsolutno nikakvog utjecaja. To znači da će škola u Strmcu sa novom školskom godinom profunkcionirati? Profunkcionirat će, koliko trenutno imamo informacije, nisu oni ni do kraja definirali, vjerojatno će ovo prvo polugodište i dalje biti samo od 1. do 4. Pa će onda raditi tranziciju. Ali evo, opet govorim, to nije do grada Svete Nedjelje, to organizira Zagrebačka županija, odnosno i ravnatelj u suradnji sa Zagrebačkom županijom, tako da evo, taj dio prepuštam njima, na njima je opremanje i organizacija rada. Demografsku sliku smo više puta spomenuli, vezano uz nju nameće se i pitanje gradnje novih vrtića, vrtićkih kapaciteta, njihovo proširenje, to je u vašoj nadležnosti. To je u našoj nadležnosti, uvijek u vrijeme upisa u vrtiće su određene turbulencije, ali evo, nažalost, imamo kapaciteta toliko koliko imamo.
Htio bih samo naglasiti građanima da dobe možda i financijsku percepciju, reći ću i u kunama i u eurima. Nas vrtići i sufinanciranje vrtića košta otprilike 22 milijuna kuna, odnosno 3 milijuna eura. Ako uzmete u obzir da je to 1/5 svih prihoda koje ima grad, onda izdvajamo jako puno za predškolski odgoj. Odnosno, ja bih rekao 500 jedinica lokalne samouprave nema takav proračun koliko mi izdvajamo za vrtiće. I mi, i na kraju krajeva, evo i tu i grad Samobor. Ali evo, odlučili smo i dalje investirati u njih i mislimo, nadam se da će ministarstvo koje je najavilo da će, obzirom da su promijenili zakon i promijenili obavezu upisa djeteta sa 4 godine starosti u predškolski odgoj, iznjedriti neka sredstva gdje će nas sufinancirati u smislu da podupire sa strane ministarstva tu novu transformaciju i reformu obrazovnog sustava. A mi smo evo u natječaju, upravo nam je na javnom savjetovanju tekst natječaja i natječaj bi trebao do kraja tjedna izaći van za objekt Novaki, 4 odgojne skupine i radimo paralelno s tim građevinsku dozvolu za objekt u Strmcu. Idejno rješenje već neko imamo, predali smo na građevinsku dozvolu. Čim dobijemo građevinsku dozvolu, nadamo se do kraja godine da ćemo imati to sve sređeno, osigurat ćemo na proračunu za sljedeću godinu sredstva i krenuti i sa drugim vrtićem u izgradnju. Znači u narednih 12 do 18 mjeseci ćemo sagraditi 2 vrtićka objekta, sve ukupno 8 odgojnih skupina, i mislim da ćemo s time zadovoljiti neke potrebe. Htio bih također naglasiti da ima dosta privatnih vrtića koji djeluje na ovom našem području i nikad nećemo riješiti liste čekanja, jer svi naravno žele u javne vrtiće iz niza razloga. Morat ćemo unijeti i neke promjene i kod cijene naših javnih vrtića. Znam da sve ide gore, ali isto tako su sve cijene otišle i nama kao troškovi u vrtiću u nebo. I postoji prevelika razlika između cijene u privatnim vrtićima i u javnom vrtiću koja je neodrživa. Naravno da nas i privatni vrtići traže povećanje subvencije, zaposlenici očekuju veće plaće i sve to skupa košta. Na kraju krajeva da vam neko čuva i odgaja dijete, pa ja bih rekao 150 sati mjesečno, 500 kuna je ništa. Moramo to gledati malo iz te perspektive, i još da toplom i nahranjen i sve ono što dobije tamo, a dobije puno više od ovoga kad se sad nabrojio, dobije i obrazovnu komponentu i dobije i kompletnu jednu socijalizaciju koju prođe, tako da evo, morat ćemo sve to nekako prilagoditi, promijeniti. Idemo u 2 investicijska ciklusa, imamo nekakve zahtjeve sa strane privatnih vrtića, imamo zahtjeve od strane zaposlenika. Evo, vjerujem da ćemo kroz 9. mjesec donijeti jedan paket mjera koji će obuhvatiti sve to zajedno, da na kraju ne bude, da budu svi zadovoljni, da ne bude nikome preveliko opterećenje. Evo na kraju emisije možda da sad prođemo još kratko kroz nešto dugoročno, a to je strategija zelene urbane obnove Svete Nedjelje. Dakle, to je jedan projekt u koji idete dugoročno, nije za ovaj mandat, možda za čak više mandata koji su ili pred vama ili pred nekim drugim ko će se okušati u ovom poslu. Da, evo mi smo već krenuli smo tu strategiju zelene urbane obnove. Ona je i kao dokument jedan od preduvjeta za niz natječaja europskih fondova, i bolje prolazimo ako imamo, odnosno traži se, obzirom da je i zeleno i digitalno nekakva agenda narednih 7 godina, odnosno u ovom 7-godišnjem ciklusu financiranja iz europskih fondova. Da, to je nešto strateški dokument koji obuhvaća
ja bih rekao, kompletni grad, njegovu vizuru, njegovo pozicioniranje u budućnosti, u kojem dijelu želimo dalje razvijati nekakve zone, poslovne, stambene, koji dio želimo sačuvati da nam bude prirodni biser i da nam očuvaju floru i faunu i to nekako se skupa zaokružiti, koje su nam još potrebe da možda i neke frekventne točke rasteretimo. Tako da ima dosta na koji način ćemo u budućnosti graditi zgrade, koje su nam alternativni izvori energije, na kojima također radimo geotermali i solari. Evo, promijenio se i zakon, sada pokušavamo implementirati taj agrosolare koji također može biti funkcionalni i za gospodarstvo i za samog korisnika poljoprivrednika. I isto tako, evo, geotermali su nam neka strateška točka u koju marljivo radimo, idemo i kao islandskog partnera vjerojatno u 9. mjesecu. To nam je u sklopu projekta, jer su nam oni partneri na projektu. I vjerujem da ako dođemo do one faze istražne bušotine i kad dobijemo elaborat o rezervama, da bi nam to trebala biti frekventna točka kako razvijati oko toga samu infrastrukturu ili potrebe ili razvoj grada, zato što nam je to izvor jedne prirodne najčišće energije na kugli zemaljskoj koju mi moramo onda i iskoristiti. Dobro, evo vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati, dakle onda će tragom te strategije ići i planski prostorni dokumenti, svi koji moraju ići, jednostavno to mora pratiti jedno drugo. Pa to je vezano također za urbanizam, evo i sa 1.1.24. počinje projekt planovi nove generacije, gdje će se sada sve u jednom trenutku digitalizirati, neće nikome biti to tabu tema, sva javnopravna tijela će također svoje promjene morati unositi u jedan sustav, to će biti košmara jedno 2-3 godine dok se to posloži, ali načelno gledajući ja pozdravljam taj potez da se uparimo i županijsko tijelo kao tijelo višeg ranga i državni prostorni plan da se donese, da se sve te mape preslikaju, da je svima kristalno jasno, da nemamo dvojako ili trojako tumačenje jednog članka prostornog plana, pa onda i pritiska i nekih investitora i s druge strane referenata, odgovornih osoba unutar institucija i zavoda, nego će biti jasno sve transparentno prikazano, sa jasnim parametrima, sa ujednačenim znakovljem i to je nešto što treba pozdraviti, to je potrebno Hrvatskoj jer vidimo kako imamo sve više divlje gradnje. Ja se čudim iskreno tome kako se ljudi usude u ovakvo vrijeme, ali očito su shvatili da država ne funkcionira, da mi smo prijavili 15-ak stvari na građevinske inspekcije, nigdje još nije izašlo prošlo 1.5 godina. Mislim, to je jednostavno tako. Ljudi idu u bank ili vide da mogu, u nekoj fazi će to legalizirati i hvala, doviđenja. Ne? Da, jedan od načina koji... To je nepošteno, oprosti samo da kažem rečenicu, to je nepošteno prema svim onim poštenim i časnim ljudima koji žele to napraviti onako kako ih zakon obavezuje i kako im propisuje i koji gube vrijeme i energiju i svoje živce da bi isposlovali svaki taj papir koji im treba i onda imate u paraleli nekog ko se ničega od tog ne drži, baš ga briga jel može i na kraju oni pošteni časni ispadne bedasti. Ja sam veliki protivnik toga, mislim da treba uvesti red, da se treba znati red i da se treba sve to raditi transparentno i bit će puno bolje svima onda. Ja gledao sam jedan televizijski prilog kad smo već tragom toga vezano uz promet i odvijanje prometa i bilo je tamo rečeno samo vrlo visoke kazne mogu jedino djelovati, očito nikakve baš edukacije su potrebne, ali samo vrlo visokim kaznama se možda može uvesti neki red, pa vjerojatno i na to područje. No evo, tu sad možemo nastaviti u drugoj emisiji na tu temu. Još jedna tema isto tako, spremni ste malo i sufinancirati troškove mladim obiteljima, potpisali ste jedan ugovor, dobili ste neka sredstva, nisu baš velika, ali poslužit će. Pa da, evo, to je bio pilot projekt, baš naša kolegica iz Vijeća Ivana Juričić nam je sugerirala, obzirom da ona zaposlenika u Ministarstvu demografije, na taj natječaj. Mi smo se javili na taj natječaj, prošli smo, dobili smo nekih 19.000 eura, 19.400 eura, ako se ne varam, ne se drži za riječ, za sudjelovanje u tom pilot projektu sufinanciranja stanovanja.
Osobno smatram da je i onaj program APN-a i generalno sufinanciranje stanovanja pogrešan, jer je generirao to da su cijene nekretnina otišle u nebo, generira to da ljudi, da otac proda sinu stan pa se samo preknjiže, a dobe subvenciju. Mi smo uvijek tu za nekakvu manevarske prostore i mislim da je na kraju krajeva oštetio sve one mlade ljude koji se žele kreditno zadužiti ili su saskupili neku ušteđevinu da kupe si stan i onda su onemogućeni zato jer podivlja tržište i od cijene odu sa 1800 eura po kvadratu na 2,5-3 i onda im je to nedostižno, ali to je jedan od problema zato što te subvencije stanovanja su krive. Bolje da smo ih oslobodili nekih poreznih opterećenja kao mlade obitelji, mlade ljude, pa bi im ostalo više od njihove plaće sredstava, pa bi mogli i namirivati ili ratu kredita ili svoje životne troškove. Ovo je jedan pilot projekt u koji smo se javili, vidjet ćemo kakav će biti odaziv, vidjet ćemo uopće kroz ovaj pilot projekt, zato je pilot, kolika će biti stvarno potreba za tim. Ako se neko uspije koristiti, a obzirom da su sredstva iz europskih fondova, nemamo problema, pa ćemo nakon tog završenog razdoblja vidjeti da li ima potrebe da s tim dalje nastavljamo. Ja osobno smatram da u Svetu Nedjelju većina ko se doseljavaju se ljudi koji si mogu priuštiti da se presele, koji si mogu priuštiti da kupe gradilište ili stan, koji imaju nekakve stabilne poslove i sele se zato što žele onaj jedan mali djelić svog mira kojeg recimo možda nemaju u Zagrebu jer je trenutno tam tak kak je, odnosno još od potresa je krenuo taj, ja bih rekao, migracijski val prema prstenu Zagrebačke županije, što se vidi po demografskoj slici kompletnog prstena, da ne budemo previše pametni, to je činjenica, to se tako dogodilo, mi to naravno trebamo iskoristiti, trebamo osigurati preduvjete, a velim vam, ovo ćemo vidjeti na tom pilot projektu kolike su stvarne potrebe i kako će se... A sigurno su veće nego što je, da. Uvijek se i povećavat će se dalje, budimo realni, to će tako ići. A mi završimo ipak sa temom ljeto i dalje u punom jeku, dakle Dominikana, vaš program dio je odrađen, dio će se nastaviti negdje tamo, ako se ne varamo, drugoj polovici kolovoza. Spartan utrke su isto ove godine odrađene, najava je da će doći sljedeće godine u Svetu Nedjelju. Što nas još očekuje od tog ljetnog programa, pa sve tamo do početka jeseni, do Fišijade, koja je isto tako dio ljeta zapravo. Je. Evo, ovo što je odrađeno Spartan, mislim da je bilo stvarno super događanje. Bilo je preko 50-ak različitih zemalja iz nekoliko kontinenta i mislim da je to nešto što daje dodanu vrijednost i samom mjestu tamo Rešće i gradu, ali općenito i mislim da i Samobor ima popunjenost kapaciteta hotelskih, Sveta Nedjelja, svi privatni smještaji su bili popunjeni, to je nešto što generira. Naravno da je organizacija toga bila zahtjevna. Evo, naš gradonačelnik je Spartanac, pa on ujedno je, ja bih rekao, inicijator toga da to dođe u Hrvatsku. Ali mnogi domaći dečki iz Samobora su došli i volontirati iz ovog kluba trčanja, tako da baš je bilo jedan dobar sportski event. Ko voli, bilo je super. Bila je i međunarodna smotra folklora i za nas evo upravo između ovih nevremena pogodila se subota kad je bilo dobro vrijeme, pa smo i to uspjeli odraditi i bilo je sasvim lijepo. Sada nam slijedi ova 3 tjedna godišnjih odmora kada su ljudi većinom godišnjih odmora, pa smo odlučili ne raditi nikakve manifestacije obzirom da od toga nema previše interesa, pa onda bi samo potrošili nepotrebno novce. Tako da krećemo tamo krajem 8. mjeseca, imamo sada već u organizaciji mjesnog odbora Svete Nedjelje jedan party kače taj petak, DJ Marquez pušta muziku, on je i član mjesnog odbora Svete Nedjelja, tako da su oni krenuli s tom inicijativom, na kraju je ispalo super dance iz 90-ih i ljudi se baš dođu dobro zabaviti na taj petak. Nakon toga imamo i nekoliko evenata još koje nam slijede, to će biti
BBQ night na jezeru Kipišće i naša tradicionalna svetonedjeljska fišijada na jezeru Rakitje. Tako da imamo još događanja kroz poslije godišnjih odmora kroz ovaj ljetni dio. A i poslije tih godišnjih odmora mi ćemo se vjerujem negdje pod kraj kolovoza opet sresti ovdje u studiju, ili vi ili vaš kolega Zurovec. Za danas hvala vam lijepa što ste bili naš gost. Hvala vama na pozivu. Poštovani slušatelji, završava emisija Pogled sa Svetonedjeljskog brega. Danas je s nama bio zamjenik tamošnjeg gradonačelnika Gabriel Deak, a vi ostanite i dalje na našoj frekvenciji. Pogled sa Svetonedjeljskog brega. Emisija o aktualnostima i životu grada Svete Nedelje. Panorama zbivanja u Svetonedeljskom kraju. Imate li pitanja za čelnike grada Svete Nedelje? Zovite na 3366930, SMS-om šaljite svoje upite na 099 3366930, e-mailom na press@radiosamobor.hr i na našem Facebook profilu. Pogled sa Svetonedeljskog brega u programu Radio Samobora.